twaziba kira muntu ahari yayihajya kira muntu wari wese ahari mu mwanya ntaremera yuko ari we wakoze bijya bintu wakoze hajya Cyose iyo mwana baramuroze Narinzi ko aza kugira kuvuga bimwe twamutegetse nenda bintu kandi mwatambye na Marita shage numva inzigo ure ni wewe n'abakesi batamba nujya hagiye kavuga nanje namubeshe ngo byashushe azi ngo mariage ukiramuzungurutse uko yambaye mushu numvise mbabaye uba wafungisha mama wawe yakuvyaye aha gutwara mu ndamezi 9 ukumva neza ko kutekereza Ana ubwo urafise ubwenge bukwiye neza mu mutwe Ana wibonye wakuze uda ni mama wawe mu gihe njewe nawe twakoze ubukwe umuvyeyi wacu atawuhari nshatse gusaba iki rero ugerageze uburyo bwose mu rubanza ibyo uza gukora byose basi tumusubiza agatima inyuma ugerageze mama ntumushireyo ejo muri sentare ugomba gukora ibishoboka byose umuvyeyi wawe akide game byaba byakunda isoko twunguza urubanza ndashaka kuvugisha ariko hari ikintu kimwe nashaka kukubaza hari ibintu bibiri nkunda kukubwira iyo ushatse gukora ikintu mu buzima uzumanza uciyumvire ko kabiri canke gatatu kugira umenye yuko ico kintu ushatse kuvuga arico canke atarico none wibaza ko narashizemo ibintu bibi ihe basira ndayamwe ko uboneka ata kintu kibikire ivyabaye ntavyo wabonye Joabare trop beka moye ntushaka kumbwira ko wabajwe n'ibintu byabaye kuri Marita ibyo nakoze mu butungane nabikoze nyine kujya nyine wabibonye kandi nabikoze ndavyumviriye nta byaha yarafise ku buryo bamuciye imyaka 25 kandi nibo bamuciye imyaka 25 je ngo nezego sinanzi ko tuza gushika ngaho ukabuhangayitse uko bijya bintu ejye myaka bakatiye Marita ajya ntiyarayikwiriye twarinjiranwe twaratewe kuko yaba ari mama wawe wari gushiramo n'akantu basi ku mutima ukarabya insiguro ukoresha icyo mbona coco uracyakunda Marita bijya bintu byose ari kurigirisha imbere y'ishengero n'imbere y'abantu washaka yari prestige washaka kuma abantu amaso bereke kumengo uracyankeneye